معرفت حیات تقدیم کند. در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام در مجموعه حدیث های صحیح بخاری و مسلم گفته شده است که روز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام از خواب خود با چهره غم‌آلود بیدار شدند و گفتند لا اله الا الله به خود آمدند و گفتند ویل للعرب من شر قد اقترب. وای بر حال عرب ها، وای بر حال عرب ها از بدی که نزدیک است. از پیامبر پرسیدند که چی شد یا رسول الله؟ پیامبر گفت امروز در دیوار یأجوج و مأجوج یک سوراخی به اندازه اینقدر پیدا شد. امروز دیوار یأجوج و مأجوج به اندازه اینقدر گشوده شد و اندازه دوره را با انگشتانشان اشاره کردند. آن اینقدر سوراخی پیدا شد در دیوار یأجوج و مأجوج. زینب گفتند یا رسول الله، در حالی که در بین ما آدم‌های صالح هستند آیا ما نابود می‌شویم؟ هنگامی که پیامبر درباره یأجوج و مأجوج میگفت در اصل او در نظر داشت که روز قیامت نزدیک است. الله این جهان را نابود خواهد ساخت. زینب پرسید یا رسول الله، الله ما را نابود میکند همین زمان هنگامی که در بین ما انسان‌های صالح هستند؟ شما صحابگان و کسان صالح را که الله در قرآن تعریف و توصیف میکند. پیامبر گفت بله، تو میتونی نابود شوی هنگامی که در بر تو انسان‌های صالح هستند، یعنی صالحان نیز نابود میشوند هنگامی که در بین گناهکاران باشند، به شرطی که بد اخلاقی در روی زمین پهن شود. هنگامی که بد اخلاقی در روی زمین زیاد شود و پهن شود، الله انسانیت را نابود میسازد، از آن جمله صالحان را نیز. به این سخنها دو تفسیر است. یکم، یا از آن سببی که آدم‌های صالح آن چیزی را که باید لازم است اجرا کنند اجرا نمیکنند. دوم، یا از سبب ویرانشوی اخلاقی صالحان هیچ کاری کردن نمیتوانند. آزمایش سنجش انسانیت به معنی می شود. People cannot do anymore, so it's time to take them away. The test of the world is pointless. یکم باید قید کرد که یأجوج و مأجوج از آنجا برآمده نمیتوانند، برای که سبب‌های زیادی است. سبب یکم، آنها مردم خیلی ابتدایی اند. فهمش تکنولوژی آنها با مانند فهمش ما نیست. آنها نمیدونند که عین زمان در دنیا چی گپ شده ایستاده است. آنها نه کامپیوتر، نه هواپیما، نه یراق، یگان چیزی ندارند. آنها بین دو کوه هستند که اقلیم خیلی بد دارد، تا درجه‌ای که اگر آنها کوشش کنند که به این کوه‌ها برآیند آنها میمیرند. از این رو آنها نمیتوانند که این دیوار را نه عبور کنند و نه به بالایش برآیند. بعضی‌ها تخمین کردند که این دیوار بزرگی خطای است. نه، این دیوار بزرگی خطای نیست، برای که او الکی خراب شده است. شما میتوانید که به آسانی از میان او گذرید و یا اینکه به بالای او برآیید. این مکان سیاحی است. بعضی‌ها یأجوج و مأجوج را همچون آدمان خرد قدپست لیلیپود و با چشمان کلان عجیب توصیف میکنند که این همه سفسطه است. در حدیث ها گفته شدگی نیست که آنها گویا با این پلانتیان ها مانندند یا اینکه چیزی که با اینها مانند. آنها انسان‌های عادی اند، انسان‌های عادی از شمال. آنها نمودی معین دارند، شاید به نمودی آسیایی نزدیک باشند، زیرا محض برای آن منطقه ها چنین نمودی ظاهری خاص است، ولی الله درست‌تر می‌داند. معنا و حقیقت در آن است که آنها مثل ما انسانند، ولی آنها خیلی ویرانند، ویرانتر از انسان‌های ویران شده امروزه. بد اخلاقند، آنها قانون ندارند. هنگامی که آنها میبرایند همه چیز را نابود میکنند، تجاوز میکنند، غارت میکنند، میکشند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام به ما میگوید این یأجوج و مأجوج هنگامی میبرایند که عیسی علیه السلام الکی به زمین فرآمده است. عیسی الکی در بین ما خواهد بود و الله جبرائیل را با پیام به نزد عیسی روان میکند تا که به عیسی گوید نمودی مخصوصی آفریده من خودی حاضر آزاد کرده شد. الله یأجوج و مأجوج را در نظر دارد، برای همین بندگان مرا گیر، یعنی مسلمانان را در نظر دارد. ای عیسی، آنها را به کوه ها بر. تلتور کلمه عربی بوده معنایش کوه ها می شود و پنهان شوید. تو نمیتوانی آنها را شکست دهی، آنها خیلی زیادند. برادران و خواهران عزیز، شماره یأجوج و مأجوج چنان زیاده است که پیامبر علیه السلام به صحابگانشان گفتند به سر هر شخصی که به جنت می درآید 999 شخص دیگر در جهنم می سوزد. بله، این دهشتناک است. یعنی ما چقدر امکانیتی به جنت رفتن داریم اگر که به هر یک شخص جنتی 999 نفر در جهنم افتد. صحابگان هراسان از پیامبر پرسیدند یا رسول الله، نخود یگان شخصی از بین ما به جنت ندرآید؟
пас ки медарояд ё расулаллоҳ. Паёмбар гуфт: хавотир нашавед. Барои халқи шумо, барои умматои ман, барои мусалмоное ки аз замони паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам то рӯзи қиёмат зиндагӣ мекунанд. Танҳо барои мусалмонҳо, на барои ҳамаи инсоният. ба ҳар яки шумо ба 999 нафари аз бошандагони Яъҷуҷ ва Маъҷуҷ рост меояд. яъне ки қавми Яъҷуҷ ва Маъҷуҷ аз тамоми умматони Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам зиёданд. агар ки мо гӯем ки мо мусалмонон миллиард нафарем ё ин ки зиёда, пас шумораи қавми Яъҷуҷ ва Маъҷуҷ чӣ қадар бошад? агар ки онҳо ба мисли мо ҳам инсон бошанд, оё ба онҳо паёмбарон омада буданд? бале, омада буданд. мо дар асл намедонем ки кадом паёмбарро Аллоҳ ба онҳо фиристода буд, аммо мо медонем ки онҳо дар замони ҳазрати Мусо алайҳи салоту вассалом зиндагӣ мекарданд. Аллоҳ мегӯяд: нест қавме ки мо бар онҳо паёмбаре нафиристода бошад. онҳо паёмбар доштанд, валекин саркашӣ карданд. хуб, онҳо хело зиёданд. ва паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам мегӯяд: қавми Яъҷуҷ ва Маъҷуҷ баҳри Табарияро мегузаранд. ин баҳр аз Сирия на он қадар дур аст. ин баҳрро имрӯзҳо кӯли Твериядӣ ё ин ки баҳри Галилей меноманд, ки дар минтақаи байни марзи Иордания ва Сирия ҷойгир аст. онҳо ба назди баҳри Бухайрат, Табария меоянд, ки аз кӯли муқаррарӣ калонтар ва аз баҳр хурдтар аст. ин як обанбори бузурге аст ки дарозияш то 23 ва паҳмияш 211 километр аст. онҳо то охирон қатраи оби баҳрро менӯшанд. онҳо гурӯҳ гурӯҳ меоянд, ки шумораашон хело зиёд аст, ва гурӯҳи якумаш тамоми обро то охирон қатра менӯшанд. ва ҳамон рӯз ё ин ки камтар баъд гурӯҳи дигар меояд ба назди ҳамон баҳри хурде ки гурӯҳи якум омада буданд, валекин ягон қатраи обе намеёбанд, барое ки тамоми обро гурӯҳи якум нӯшида буданд. ва онҳо мегӯянд: чунин ба назар мерасад ки қаблан дар ин ҷо об буд. ин нишондиҳандаи он аст ки шумораи онҳо хело ва хело зиёд аст. Яъҷуҷ ва Маъҷуҷ дар ҳадиси дигар гуфта мешавад ки ҳангоме ки онҳо мебароянд, онҳо бо ҳама меҷанганд ва ҳамаро ба қатл мерасонанд, ва баъзеи номусалмонҳо аз онҳо пинҳон шуда метавонанд. Яъҷуҷ ва Маъҷуҷ ҷаҳонро забт мекунанд. онҳо боиси нооромиҳову бадбахтӣ мешаванд. онҳо ҳамаро мекушанд, ҳатто то ҷое меояд ки онҳо мегӯянд: мо бошандагони заминро ба қатл расондем. онҳо дар бораи Исо алайҳи салом ва онҳое ки бо ӯ пинҳон мешаванд намедонанд. онҳо мегӯянд: мо бошандагони заминро ба қатл расондем. пас биёед бошандагони осмонро ҳам ба қатл расонем. онҳо малоикаҳоро дар назар доштанд. онҳо тирҳои камонро ба осмон мезананд. аллоҳи зулҷалол тирҳои онҳоро бо пайҳои хун бармегардонад. ва баъд мегӯянд: мо бошандагони осмонро ҳам ба қатл расондем. акнун моем ҳукмрон дар рӯи замин. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. ҳадис давом меёбад: Исо алайҳи салом паёмбари Аллоҳ ва ҳамроҳонаш. ва агар мо то он вақт зинда бошем, аз Аллоҳ дуо мекунем ки моро бо он шахсоне ки бо Исо алайҳи салом ҳастанд ҷойгир кунад. Исо алайҳи салом ва ҳамроҳонаш дар як ҷои маҳдуд дар кӯҳ пинҳон мешаванд ва онҳо имкони ба даст овардани ғизоро нахоҳанд дошт. як гомаш аз 100 динор қимат мешавад дар ҳисоби оянда. гуфт паёмбар ба соҳибагонашон: 100 динори он замона ба 100 000 доллари имрӯза баробар мешавад ё ин ки наздик ба ин, яъне ки онҳо ба ғизо хело зиёд ниёз хоҳанд дошт. сипас Исо алайҳи салом бо ҳамроҳонаш дуо хоҳанд кард. فيرغب إلى الله عيسى وأصحابه. Then Isa alayhi salam and his онҳо ба сӯи Аллоҳ дуо мекунанд ки дар чунин шароити вазин қарор гирифтаанд. فيرسل الله عليهم النغف. Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло дуои бандагонашро қабул мекунад ва ба сӯи қавми Яъҷуҷ ва Маъҷуҷ касалие равон мекунад. кирмҳо, нағф, ин кирм аст, кирмҳо ва паразитҳо, ки ин кирмҳо аз гардани Яъҷуҷ ва Маъҷуҷ ба берун мебароянд. беморӣ дар гардани онҳо он ҷо манбаи беморӣ аст ва онҳо ба назар чунин мерасанд ки онҳо ҳамзамон кушта шудаанд, гӯё ки дар майдони ҷанг ҳама якбора кушта шудаанд. ва дар куҷое ки онҳо дар замин набошанд, ҳама мемиранд. ҳамаашон як замон мемиранд, якбора. пас аз ин ба Исо алайҳи салом ва ҳамроҳонаш фармон дода мешавад ки то ки аз тори кӯҳ фароянд, Исо алайҳи салом як шахсеро равон мекунад
вай мепурсад ки ягон кас аз байни шумо бо хоҳиши худ меравад то ки бинад қавми яъҷуҷ ва маъҷуҷ аллакай мурдааст? аммо ин маънои фидокорӣ дорад. агар онҳо зинда бошанд онҳо шуморо мекушанд ва як муъмин аз кӯҳҳо фаромада ҳамаи онҳоро мурда мебинад ва дар ин бора ба дигарон хабар медиҳад. исо алайҳиссалом бо ҳамроҳонаш аз кӯҳ мефароянд то ки як чизе хӯранд, нӯшанд ва зиндагӣ кунанд. пайғамбар муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам гуфтааст: On earth to eat and drink and live. He says, فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَأَهُ زَهْمُهُمْ وَنَتَنُهُمْ. They won't find онҳо, яъне исо алайҳиссалом ва ҳамроҳонаш, онҳо дар замин як ҷое ба андозаи ҳатто рӯи дасташон намеёбанд. замин пур аз скелетҳо, пур аз баданҳои яъҷуҷ ва маъҷуҷ, пур аз мурдаҳои бадбӯи яъҷуҷ ва маъҷуҷ мешавад. ҳама ҷои рӯи замин бӯи бад хоҳад кард. исо алайҳиссалом ва ҳамроҳонаш боз ба сӯи Аллоҳ дуо мекунанд. дар ин ҳолат Аллоҳ паррандаҳоеро равон мекунад ки гарданҳояшон ба монанди гарданҳои шутурҳо ҳастанд ва ин паррандаҳо ҷасадҳоро ба ҷойҳои дур мебаранд ва ин нишон медиҳад ки баданҳои яъҷуҷ ва маъҷуҷ ба андозае хурд ҳастанд ё ин ки онҳо ба дараҷае пусида мешаванд ки онҳо сабук мешаванд ва паррандаҳо ҷасадҳоро ба ҳар ҷое ки Аллоҳ хоста бошад ҳамон ҷо мебаранд. ва баъд аз ин Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло боронро мефиристад то ки заминро тоза кунад ва ин бадбахтӣ аз замин меравад. ин яъҷуҷ ва маъҷуҷ аст. яке аз нишонаи қиёмат аст ки ба мо мефаҳмонад ки рӯзи қиёмат хело ва хело наздик аст. тарҷума ва овоз дода шуд дар шабакаи маърифати ҳаёт ва бандаи Аллоҳи бахшоянда.